Kuki pasiporo ya Amerika itakiri muri pasiporo 10 zikomeye ku isi? Icyo ni ikibazo kibajijwe ejo ku 25 Ukwakira igihe hari Passport Power Index yashyirwaga hanze. Raporo yakozwe na Harry and Partners ikoresheje amakuru yaturutse mu ishyirahamwe mpuzamahanga ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere IATA, ryagaragaje ko pasiporo ya Amerika yasubiye inyuma. Iyo bavuga ubwiza bw'igihugu n'iterambere ryacyo, ntibasigana n'uburyo cyorohereza urujya n'uruza rw'abakigana baturutse mu bindi bihugu. Pasiporo ni urwandiko rw'inzira rwemerera abarufite gutembera mu bihugu bitandukanye, kandi buri gihugu kigira pasiporo yacyo. Nanone kenshi pasiporo zishyirwa ku rutonde berekana agaciro kazo, kandi bakagaragaza ibihugu byorohereza ababigana kubyinjiramo na pasiporo zivuga ari kijyana ku mipaka ihuza ibihugu cyangwa ku bibuga by'indege. Nanone bavuga agaciro ka pasiporo ishobora gutuma winjira mu bihugu byinshi nta viza usabwe. Muri iki kiganiro turabagezaho pasiporo 10 zikomeye ku isi, mbese zivuga ari kijyana ku mipaka y'igihugu cyangwa ku bibuga by'indege hirya no hino ku isi. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, amakuru yacu ntazongera kugucika. Kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ukore comment uduhe ibitekerezo cyangwa utubaze ikibazo. Ubusanzwe pasiporo ya Amerika yari mu 10 zikomeye ku isi, ariko ubu ntikiri muri pasiporo 10 zikomeye ku isi. Urutonde rwa Harry Passport Power Index rusuzuma kandi rugaha agaciro uburemere bwa pasiporo ku isi ruherutse kwerekana ko iyi pasiporo iri ku mwanya wa 12, bikaba bibaye ku nshuro ya mbere mu myaka 20 ishize. Iki cyegeranyo cyakozwe kandi gishyirwa ahagaragara na Harry and Partners ikoresheje amakuru yaturutse mu ishyirahamwe mpuzamahanga ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere IATA. Uru rutonde rwa pasiporo 199 rwakozwe hakurikijwe aho umuntu ashobora kujya nta viza mu bihugu 227 hamwe n'akarere. Mu mwaka ushize wa 2024 pasiporo y'abanyamerika yari iri ku mwanya wa 7 ku isi, ariko mu cyegeranyo giheruka yavuye ku rutonde rwa pasiporo zivuga ari kijyana mu isi. Icyo cyegeranyo giheruka muri uku kwezi k'Ukwakira 2025 cyagaragaje ko pasiporo y'abanyamerika yaje ku mwanya wa 12. Christian Kern, perezida wa Harry and Partners, akaba ari nawe wakoze uru rutonde, yavuze ko kuri Amerika kugusubira inyuma kwerekana impinduka zirimo kuba ku isi. Yavuze ko kugabanuka kw'agaciro n'uburemere bya pasiporo y'abanyamerika bidasobanuye urutonde gusa, ahubwo binagaragaza ihinduka ry'imiterere y'isi ndetse n'ingufu z'iki gihugu. Nk'uko bigaragazwa n'iyi raporo, abafite pasiporo yo muri Amerika bashobora gutembera nta viza basabwe mu bihugu 180 gusa. Ugereranije, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerera abaturage b'ibihugu 46 gusa kwinjira muri icyo gihugu nta viza basabwe. Politiki yo gukumira abinjira muri Amerika cyane cyane yashyizweho ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump, nayo yagize uruhare mu kugabanya agaciro ka pasiporo z'iki gihugu. Kandi uko bigaragara, ibihugu 12 byo muri Afurika, uburasirazuba bwo hagati n'ibyo mu majyepfo ya Aziya byahuye n'inzitizi ziri komanyirizwa rya Amerika, kandi byagize uruhare mu kugabanya agaciro ka pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu baturage b'Abanyafurika ubu basabwa kwishyura viza ku giciro kingana n'amadolari y'Abanyamerika 5,000 kugeza ku 15,000. Ariko amategeko agenga abinjira n'abasohoka muri Amerika avuga ko aya madolari bo bashobora kuyasubizwa mu gihe bavuye muri Amerika basubiye mu bihugu byabo. Pasiporo y'Ubwongereza nayo yavuye ku mwanya wa 6 igera ku mwanya wa 8 kuva ku isuzumwa riheruka ryakozwe mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka 2024. Urutonde rwa Harry Passport Power Index rushya rugaragaza ubwiganze bw'ibihugu bya Aziya mu gusurwa cyane kurusha ibindi ku isi. Igihugu cya Singapore kiri ku mwanya wa mbere mu gutanga viza itishyurwa mu bihugu 193. Korea y'Epfo itanga viza zitishyurwa ku bihugu 190, naho Ubuyapani bugatanga viza yabwo ku bihugu 189. Mu Burayi, ibihugu nk'Ubudage, Ubutaliyane, Luxembourg, Espagne n'Ubusuwisi byose biza ku mwanya wa 4, aho bikaba bitanga viza zitishyurwa ku bihugu 188. Ubwongereza busangiye umwanya wa 8 na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Croatia na Slovenia. Ibihugu nabyo bikaba bitanga viza z'ubuntu ku bihugu 184. Canada iri ku mwanya wa 9 n'ibihugu 183 iha viza z'ubuntu, naho Latvia na Liechtenstein nibo basoza urutonde rw'ibihugu 10 bya mbere bitanga viza z'ubuntu ku bihugu 182. Byifashe bite muri Afurika ndetse n'ahandi? Muri Afurika, igihugu cya Seychelles kigumana umwanya wacyo wa mbere, kikaba gitanga viza zitishyurwa ku bihugu 155. Seychelles iza ku mwanya wa 26 ku isi. Ibirwa bya Maurice bikurikirana bikaba biri ku mwanya wa 29 ku isi, bikaba bitanga viza zitishyurwa ku bihugu 148. Naho Afurika y'Epfo iza ku mwanya wa 53 igatanga viza z'ubuntu ku bihugu 102. Ikurikirwa na Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini, Maroc, Malawi, Kenya, Tanzania, Gambia na Ghana.
kuri rutonde. Nigeria iri ku mwanya wa 96, uwo mwanya ikaba iwusangiye na Ethiopia, Liban na Myanmar. Buri gihugu gitanga viza mu bihugu 44 gusa. Pasiporo idakomeye ku isi iracyari ya Pakistan, Yemen, Iraq na Syria. Dore urutonde rw'ibihugu 10 bya mbere bifite pasiporo zikomeye uko bikurikirana kuri Hari Passport Power Index. Icya mbere, Singapore itanga viza itishyurwa ku bihugu 193. Icya kabiri, Korea y'Epfo itanga viza itishyurwa ku bihugu 190. Icya gatatu, Ubuyapani butanga viza itishyurwa ku bihugu 189. Icya kane, Ubudage, Espagne, Ubutaliyani, Luxembourg, Ubusuwisi nabyo bitanga viza itishyurwa ku bihugu 188. Ku mwanya wa gatanu hari Autriche, Ububiligi, Danemark, Finland, Ubufaransa, Irlande, Ubuholandi, byose bitanga viza itishyurwa ku bihugu 187. Ku mwanya wa gatandatu hari Ubugereki, Hongiriya, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Suède bitanga viza zitishyurwa ku bihugu 186. Ku mwanya wa karindwi hari Australia, Malta, Poland, Repubulika ya Czech nabyo bitanga viza itishyurwa ku bihugu 145 bidafite viza. Ku mwanya wa munani hari Croatia, Estonia, Slovakia, Slovenia, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubwongereza bitanga viza itishyurwa ku bihugu 184. Ku mwanya wa 9 hari Canada itanga viza itishyurwa ku bihugu 183. Ku mwanya wa 10 hari Latvia, Liechtenstein itanga viza zitishyurwa ku bihugu 182. Mu karere iwacu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza ku mwanya wa 97 igatanga viza ku buntu ku bihugu 43. Uburundi buza ku mwanya wa 92 bugaha viza ibihugu 50 ku buntu. U Rwanda ruri ku mwanya wa 78 rugatanga viza ku buntu ku bihugu 65. Uganda iza ku mwanya wa 76 igatanga viza zitishyurwa ku bihugu 67. Tanzania iza ku mwanya wa 73 ikaba itanga viza zitishyurwa ku bihugu 70. Uwo mwanya ikaba iwusangiye na Kenya. Aya makuru ni ingirakamaro kwifuza gutembera mu bihugu bitandukanye kuko afasha mu kumenya ibihugu winjiramo bitakugoye. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, amakuru yacu ntazongera kugucika. Kora like niba ukunze ibyo dukora kandi ukore comment uduhe ibitekerezo cyangwa utubaze ikibazo. Mbifurije gukomeza kugubwa neza.